Bene data nshuti z'umusaraba bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, namwe mwese mukurikiye kino kiganiro Saveur Divine, nongeye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze imitima yanyu. Nishimwe rikomeye kuko twongeye umunsi wo kubaho, suko tubikwiye ariko n'ubuntu, imbabazi n'urukundo rw'Imana bitarondoreka. Muri kino gitondo kuri uyu munsi wa gatanu, ndashimye Imana impaye akanya nanje kugira ngo nongere kubana namwe muri kano kanya gato ko kuganira ijambo ry'Imana. Ndabahaye ikaze rero, muri kumwe na mwene so KWIZERA Fabien. Imana ibahezagire. Reka dusome ijambo ry'Imana nkuko twahereye ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa gatanu. Iki cyumweru twahawe ijambo rivuga ngo gusenga Imana. Iryo jambo twari tumaze iminsi tuganira ko uhereye ku munsi wa mbere, none turasozereye iki cyumweru ku munsi wa gatanu twumva iryo jambo. Twumvise byinshi, Imana yahishuye byinshi iciye mu bakozi bayo batandukanye, kandi mu by'ukuri yaratuganirije. Twarumvise icyo ari cyo gusenga Imana, akamaro ko gusenga Imana. Uyu munsi rero mu gusozera rino jambo canke teme, ndagomba ngo turabe uburyo bwo gusenga. Amasengesho ni meza, turasenga ni byiza, ariko hari icyo umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ingene tugomba gusenga. Hari uburyo butandukanye bwisha abantu basengamwo, hari inyifato nyinshi abantu bakoresha mu buryo basenga, ariko Yesu atubwira ngo dusenge gute. Dusome ijambo ry'Imana tubona muri Matayo igice cya 6, turasoma umurongo waho wa 6. Matayo 6 umurongo wa 6 haravuga ngo, ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, wugare urugi, usenge so uba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Amen. Yesu Kristo hano tubona ariko araganiriza abigishwa biwe, na cyane cyane abigisha ingene bakwiye gusenga n'inyifato bakwiye kugira mu gusenga. Imbere yuko Yesu avuga aya majambo, turabona yuko hariho umugenzo mu Bayuda wo kuja mu masinagogi atandukanye, haba mu isinagogi mu rusengero rw'i Yerusalemu n'andi masinagogi yari ahatandukanye mu bisagara byari bigize ubw'Isirayeli. Aha hantu tubona yuko muri ico gihe bagendera ku mategeko, ibyanditswe, amategeko yahawe Mose niyo bagendera ko, niyo bakurikiza, niyo bagerageza kwitondera. Ariko icyagaragaye cyangwa ngo kiboneke nuko mu by'ukuri imbere yuko Kristo Yesu ahishurwa ngo duhabwe ubuntu bw'Imana mu gakiza tuborera muri Kristo Yesu, nuko basenga mu mubiri. Ibyo bakora babikora mu mubiri, akenshi bakanabikora kugira ngo bashimwe n'abantu. Aha rero Yesu yabivuze amaze kwitegereza ingene abari bitwa abafarisayo, abasadukayo, abari barize ibyagezwe bakiga amategeko yari yahawe Mose neza, kandi bakayamenya no mu mutwe. Inyifato yabo yo gusenga biboneka ko itahimbara Imana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ritwereka ngo iyo basenga ubwa mbere na mbere kugira ngo bereke abantu ko ari abantu bazi gusenga. Bagasenga bahagaze ahantu hatandukanye, ngo wanashaka mu gusenga hari aho baja mu mayira abiri bagahagararaho. Iyo tuvuze mu mayira abiri ni ukuvuga ngo ni ihuriro ry'amabarabara abiri, ahantu hashobora guca abantu benshi, bagahagararaho kugira ngo bashobore gusenga abantu bababona, maze abantu babemere cyangwa babashime, bavuge ngo bajya abantu mu by'ukuri n'abagororotsi n'abakiranutsi. Ahandi ngo bahagarara mu masinagogi bakaja mbere bakiyerekana bambaye n'imyambaro garagaza ko ari abantu bazi gusenga Imana, kugira ngo abantu bababone kandi banabashime. Iyo nyifato Yesu yerekanye neza yuko yari inyifato yo mu mubiri, kuko basenga kugira ngo baboneke imbere y'abantu, kugira ngo bemegwe n'abantu,
ariko Imana ntibemere. Yesu rero abwira abigishwa ati mwebwe, kandi ibi yababwiye natwe biraturaba, kuko niho dukura isoko ry'inyifato cyangwa ingene tugomba kwigenza iyo dusenga no mu bindi bikorwa dukora dukoreye Imana. Kristo rero arababwira ati mwumvirize rero, mwebwe ndababwira ngo iyo musenga ntimuhagarare mu mayira abiri, ntimugende ngo muhagarare mu masinagogi gusa mwambaye impuzu zera, amakanzu maremare cyangwa ibindi bintu, imyambaro igaragaza kugororoka cyangwa kwera no kwezwa, ariko ngo genda wugurure inzu yawe, umaze kuyugurura winjire, niwinjira wugare, hanyuma usenge data uri mu bwihisho. Bishatse kuvuga ngo iyo dusenga Imana, iyo twambaza data, iyo dufise ibyo tugomba kumubwira, amasengesho dufise impamvu tuyasenga. Hari aho dusenga dusaba, twikoreza data, twikoreza Yesu Kristo ibitunaniye, tumubwira ibyo tumugomba ko, tumubwira agahinda dufise cyangwa ibibazo twikoreye. Hariho n'ikindi gihe dusenga dushima Imana, tukabwira Imana mu masengesho ngo Mana warakoze. Imana tukayishima, tukayihimbaza biciye mu masengesho. Ngo ayo masengesho y'ubwoko bwose butandukanye iyo tuyasenga, haleluya, ngo igikuru muri ivyo byose si uko abantu batubona ko twitwa abanyamasengesho, si uko abantu batubona ko twitwa abasenzi, ngo ariko iyo dusenga data, ntitukabe nka za ndyarya ngo tugende tugaragara imbere y'abantu yuko tuzi gusenga, mbere tuzi no kuvuga amajambo menshi, ko tuzi gutondeka imirongo yo muri Bibiliya tukayivuga tukayifata no ku mutwe. Gufata gusenga dukoresheje imirongo yo muri Bibiliya si bibi, ni byiza cyane ko twibutsa amasezerano Imana yatubwiye n'amajambo yavuye mu kanwa k'Imana, ni byiza. Ariko ngo ivyo iyo tubikora kugira ngo abantu batwemere cyangwa ngo twemeze abantu, turaheza tugashimwa nabo ariko ntidushimwe n'Imana. Rero bene data, isengesho ryiza nuko ari ugusengera mu mpisho. Ushobora gusengana na bene so ariko bigakugwa mu mpisho, bikakugwa mu ibanga, biramutse binamenyekanye no muba ariko utabigizemwo uruhara kugira ngo abantu bamenye yuko witwa umunyamasengesho. Niyo mpamvu bene data, kuri uyu munsi rino jambo ryo gusenga Imana, bene data, abantu benshi, abakozi b'Imana benshi, iri jambo bararishitse ko hanyuma baragwa. Muri bino bihe haje n'iterambere, ikoranabuhanga, tekinoloji yabaye nyinshi, ngira ngo muramaze no kubibona, aho abantu kugira ngo basenge barinda guhamagara ibimenyesha makuru, barinda guhamagara za kamera kugira ngo basengere imbere ya za kamera. Abantu iyo bicaye hamwe bateranye bagomba gusenga ngo baririre Imana, batakira Imana, ariko bakarinda gukoresha amasanamu kugira ngo bereke isi yose ko ari abanyamasengesho. Icyo gihe ijambo ry'Imana ritubwiye ngo baraheza bagashimwa nabo bababonye, ariko data wo mu ijuru ntaheza ngo bashime. Iyo dusenga dusengere data mu ibanga no mu mpisho, kandi uwo niyatubonera mu mpisho no mu ibanga ngo araheza akadusubiza. Rero bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, nukuri ni byiza ko dusengera Imana yacu mu ibanga, ni byiza yuko twikingirana iyo tugomba gusenga, ni byiza ko amasengesho yacu atari itegeko ngo abe publiye, ngo tuyagire nka publicity abantu bose bamenye ko twasenze. Uyu munsi umuntu arafata igihe cyo gusenga, kisonzesha, kiyiriza, ariko ugasanga inshuti ziwe zitandukanye ahantu hose babimenye, akagenda arabibwira abantu bose ngo uyu munsi ndiyeje, ngo uyu munsi sinshobora gufungura, uyu munsi nacyo sinshobora kunywa ngo kubera ko niyirije. Byategerezwa kuba ari ibanga ryawe n'Imana, byategerezwa kuba ari ibanga ryawe na So wo mu ijuru, akakubonera mu mpisho maze akagusubiza. Iryo ni banga ryahishuriwe abamaze kumenya Yesu Kristo, kwa masengesho ariyo nzira yonyine ducamwo kugira ngo dushobore kuganira n'Imana. Birashoboka mwene data kutarahishurirwa iri banga. Kubera iki? Nturakira Yesu Kristo. Imana ishimwe
we wakiriye Yesu Kristo, kuko iri banga warahishuriwe ko iyo ufise ibikubabaje, iyo ufise umutwaro, iyo ufise ibyo ugomba, ubibwira data ubikishije mu isengesho. Ariko nawe iri banga nturarihishuriwe. Kubera iki? Kristo nturamwakira nk'umwami n'umukiza. N'akanya keza ko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe, akugirire neza kandi aguhishurire ino banga, ingene uganira n'Imana, ingene ushikiriza ibyifuzo byawe Imana, ingene ubwira data wo mu ijuru iki wikubabaje, nawe akagutabara. Yesu aduhana umugisha. Murakoze, dusenge Imana. Tugushimiye kubwira ijambo ryawe Mana, turaguhaye icubahiro. Tugushimiye kubyo iri jambo ryakoze kuva ku munsi wa gatanu, kuva ku munsi wa mbere gushika kuri uyu munsi wa gatanu. Turagushimiye. Rero herekeza iri jambo ryawe kugira ngo uriho ubushobozi, imbaraga n'inkomezi, umuntu wese aryumvise mbere n'uzoryumva, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.